ngap den sobai pike parlok bistanar ban sngap yakrik khubor hakrik channel hak ba khatduh hablek pyniasoh Julian Alvarez shakrik club ka Manchester City bat ka club Atletico Madrid kilaman jur banthit ya Julian Alvarez ka ba shongdor hadu prapu millions pound lani khandai pusan millions euro ki tolong khubor kilia thu ba ka chinga kren hap den ki Atletico club kilia ba hakide ki arp saw kanta baladep hak ba ka Atletico Madrid ka ban siusua ndrup saw millions pound lani nyopsan millions euro bat ka sa jongka by luksan kaban siu hadin bo Julian Alvarez luyo ban rong shaka club Atletico Madrid bat kane kalong ka jingdi ka bahe bha ya club Manchester City mentaka samoy haka bakal peniye ka jingonong ka bahe bha ka pisa ka balong khatsau millions pound nakam ta bandio Julian Alvarez haka baka club Manchester City kala de banso yau naka club rival plate hau banai jemang jung snem arjar ar di kandon shimet kedang haban ya menjur lang wat la kane kam shom la kmi denti bakan long ka chinge u Alvarez ulla ban mi maran chispa laisin nakam ta club Manchester City nadu bo lo poi shak Etihad Stadium Arsenal steng menshua borula tap live undriut li kol une uklur ya lekai football jokari Argentina udang arsaus nem ka arta ulo kur ya artli kin namladu ka English Premier League kumjuru ya ka FA Cup Champions League Super Cup bat club World Cup baru aus nem arjar ar pulai haka porbo Julian Alvarez udona club Manchester City ula jobru ya ka FIFA World Cup aus nem arja arpu ar nakam takri Argentina kumjuru ya ka Copa America haka pastang jong uni usnem te parlok ngin sapai hato Julian Alvarez unsoin em ya ka kontrak bar ka club Atletico Madrid hadin bak club Atletico Madrid kala de banyak keren bak club Manchester City bat hato pisau tanat em ya Julian Alvarez bon like nyaso shak club Atletico Madrid lada fidei ki fans jongu pilaban jubab lengba ka comment spok hak ni ka video te parlok tang kiri kubor ngangai be pla seu tu ngin second du hak wei pat ka video kublei shibun